Što? Zašto je pizza tako mala, a Johnova je normalna? Da, ja sam vrlo sretan. Vau! Chloe, postoji li pizza ove veličine? Obriši naočale, štreberu. Vidiš da moja pizza postoji, ali Emma će biti prva koja će jest. Točno, imam super malu. Pa, gotova sam. Bilo je ukusno. Da. U redu, sada je moj red. Moj bi mogao biti manji od Chloinog, ali siguran sam da nije ništa manje ukusan. Možeš li malo podijelit? Prestani. Nije tvoje. Već si imao svoj dio. Ne! U redu, imam još 2 komada. Sad ću ih spojiti. Tako si rasto? Volim to. Tvoj red, Chloe. Hvala što si mi rekao, štreberu. Počnimo s prvim komadom. Wow, nevjerojatno je ukusno. Definitivno ću nabaviti dovoljno za cijelu godinu unaprijed. Dečki, žao mi je, ali postoji samo jedna porcija za... Mene! Dakle, stvarno ne mogu dijelit. Ne mogu prestat! Tako je dobro! Chloe, slatkiši, možda bi trebala stati. Kako sve to stane u tebe? Ne, moj trbuh. Tako je ogroman. Zašto se smiješ? Pomozi mi, Emma. Molim te. Ovaj zadatak je baš za mene. Hajde, Chloe. Točnije, otkotrljaj se odavde. U redu, Chloe. To je traka za trčanje. Traka za trčanje, to je Chloe. Jeste li se upoznali? I sada počinjemo biti prijatelji. Hajde! Hajde, Chloe, nemoj biti lijena. Brzina na prosječnoj trči. Hajde, brzo! Chloe, a za komad pice? Da, hajde! Vježbaj, dušo. Možeš li mi dati odmah? Tako je primamljivo. I gotovi smo. Wow, Chloe, izgledaš tako dobro. Hajdemo napraviti selfie zajedno. Ovjekovečiti ovaj trenutak. I što je ovo? Imam malu mrvicu na tanjuru. Imam veći marshmallow. Što je ovo? Nemoj disat i nemoj zuriti u moj marshmallow. Bolje napraviti svoj. U redu? Usput, upravo sam smislila briljantnu ideju. Ispržit ću svoj mali marshmallow da mi bude još bolji. Pržiti marshmallove na tavi? Savršeno! Cool. A sada, hajde da jedem. Bilo je jako ukusno. Možeš sada nastaviti. Hajde. Sjajno! Ja sam htio pržit svoj marshmallow. Stavi ga na štap i izvadi plamenik. I malo vatre da porumeni ovu poslasticu. Kakva prekrasna zlatna boja. Probavam. Tako je ukusno. Samo se topi u ustima. Gotovo. Možeš ići sada. Pa, napokon. Imam nevjerojatnu ideju. Ispržit ću ovaj marshmallow. Trebat će mu još vatre. Savršena boja i kakav miris. Dakle, izgleda da je sve spremno. Sada mogu probati. Tako hrskavo, pretpostavljam. Dolazim k tebi. Johne, baš si divljak. Da, jesam. Je li to dobro ili loše? U redu. To je Emma. Ovo je moja kanta kokica, hura. Moja veličina. Ovdje ima puno kokica. Opaki dečko. A ti, Johne? Johne, ovo su službeno najmanje kokice koje sam ikad vidio. Pa što? Ukusno je, to je sigurno. Ali mogu ga napraviti većim. Točno, mogu ga napraviti većim. Imam posebni grah, moramo ga isprobati. Direktno stavite zaštitne naočale i uključite. Pripremite se. U redu, bit će divovski. Kakav lisac. Što? Što je to? Mislio sam da je uspjelo. Ajde, nije mi baš pomoglo. Pa dobro, samo ću pojesti ovo. Gotovo sam. Hvala, možeš nastaviti, Emma. Odlično. Hajdemo probati sada. To je jako ukusno. Pojest ću sve brzo. Emma, jako si brza. Zadnji je ostao. U redu, ja sam gotov. Chloe, tvoj je red. Pa, napokon, mogu uživati u svom ukusnom. Volim kokice. Tako dobro, ja sam prva. Ne, ajde. Podijeli to i sa mnom. Tako je ukusno i ima ga toliko ovdje. Hvatam.
hvatam više. To? Završio sam? Oh ne, samo trebam zaroniti u ovu kantu. U redu. Pozdrav opet. Kakve male Pringles. O, ne. John, ti si samo luzer. Ja imam veće pakiranje ovdje. Iako, ovo je divovsko pakiranje čipsa. Što, Johne? U redu. Ti možeš početi prvi. O, dobro. Teško mi je vidjeti ovaj paket čak i s naočalama. Moj mikroskop bi mi ovdje definitivno dobro došao. Pokušajmo. O, sranje. Prokletstvo. Sve sam prosuo. Ostalo mi je ništa. Emma, ti pokušaj. Odlično. Imam super ideju. Sada ću odmah izvući sve čipseve iz pakiranja. Spremno. I pogledaj kakav sam cool finger skate kupio. Zar nije cool, zar ne? Profesionalno kližem, ali samo prstima. Dobro. Sada su moji prsti na čipsu i mogu ih jednostavno baciti u usta. Super ideja, zar ne? Chloe, tvoj je red. Odlično. Konačno. Kako si bio spor. Sav sam gladan. Sad otvorimo paket i probajmo ih. Tako su veliki. Tako su ukusni. Što? U redu. Zgodnije je jesti na drugi način. Tako, uvuci sve u moja... O ne, to je bila loša ideja. Hajde, zaglavio sam se. Pomozi mi. Gdje sam? Chloe? Ups. Trebala sam joj pomoći, pretpostavljam. Pa, imamo naše čipseve? Čovječe. Dakle, trebamo zabilježiti ovaj burger kao najmanji na svijetu, zar ne? I imam običan burger. Imam ogroman. Točno. Ali tvoj je tako smiješan, John. Čekaj, imam super ideju. Smislio sam nešto. Daj mi to, daj mi ovo. Od svih ovih improviziranih sredstava mogu napraviti nešto super. Gledaj, sada ćeš vidjeti kako ću epski ubaciti burger u usta. Jesi li spremna? Ka-ching. Da, to je bilo super, zar ne? Hajde. Sada je red na tebi, Chloe. Odlično. Brutalna glad se probudila u meni. Kako je sočno i ukusno. Imam hamburgere i obožavam ih. Pogledaj, sve je u redu, zar ne? Chloe, sada imaš brkove. Lijepo kao i obično. Pa, tvoj je red. Emma. Rado bih, ali kako da je bolje odgrizem? Tako je, ogromno. Točno, imam veliki čekić. Sada će se rastopiti. U redu, spremno. Ova veličina je bolja. Sada ga mogu jesti bez problema. Tako dobro. Da, slinimo ovdje. Ajde, završi. Super. Gotovi smo. Što? Zašto sam dobio samo mali krafni? Pa, napokon. Imala sam sreće. Nije veliko. Ogroman krafna do kraja. Emma, imaš li opet divovsku hranu? Da, i stvarno sam sretan zbog toga. Jedva čekam da ga pojedem, ali Chloe će početi. Ja? Pa, to je u redu. Sad ću brzo pojesti. To je sve. Da, gotova sam. Johne, možeš sad pojesti svoj krafnu. U redu, stvarno? Wow. O, kako je ukusno. Toliko volim krafne. Emma, ali stvarno me zanima kako ćeš to pojesti. Sad, ne idem u teretanu uzalud, zar ne? Samo se treba dobro pripremiti prije nego povučeš takve krafne. Malo pudera na ruke i podigni. Ja sam super jak. Da. Što? Jesi li dobro, Emma? Sada je moj donut u komadima i mogu ga jesti vrlo praktično. Sad da vidimo što sam dobio. Wow, ukusna čokoladica. Rastopljena. Što da radim s takvom stvari? Smiješ se prerano, Phoebe. Imam super ideju. Nedavno sam vidio super trik na TikToku kako napraviti cool čokoladne crteže. Pokušajmo sada. Čokolada je tako ukusna. Moramo što prije nacrtati srce. Wow! Pogledaj to. Cool. Tako lijepo i ukusno. U redu, možeš otvoriti svoj. Naravno. Dobila sam smrznutu čokoladicu, ali ovako je još bolja. Uklonit ću sav led i probati je. Miriši sjajno. Au, boli. Hej, hajde! Slomi se, glupa čokoladna pločico. Jane, ova čokoladna pločica ne želi da je pojedem. Uopće se ne želi slomiti. Pokušat ću je polizati onda. Ukusna je.
Ti si čudno, Phoebe. Pogledajmo kako crtam još jedan cool crtež od čokolade. Samo pogledaj ovu slatku mecu. Volim čokoladu. Otvorite za 3, 2, 1. Wow, kineski rezanci. Imam smrznute. Zašto sam tako... nesretan? Uopće ne izgleda ukusno. A ja imam ukusne tople rezance. Idemo probati sada. Volim kineske rezance. Tako su ukusni. Potpuno sam zaboravio da su također ljuti. Kako je ljuto, Phoebe. Pomozi mi. Učini nešto. Tako je, mogu rastopiti svoje rezance zahvaljujući toplom dahu Jane. To je super. To je ono što trebam. Kako je ukusno. Hvala ti, Jane, što si mi pomogla ugrijati rezance također. Ups, oprosti. Bilo je jako ukusno. Ko će prvi otvoriti? Tko je pogledao tamo? Ja ću prvo otvoriti. Wow, volim picu. Kako cool. Također je vruća. Izgleda tako ukusno i miriše nevjerojatno. Super! Tako dobro i sir se rasteže. Molim, može li jedno? Ne, imaš svoje. Dobro, da vidimo. Dobila sam zaleđeno. Kako bih to ugrizla? Stvarno želim ukusnu picu, a imam led. Tako je tvrdo. Pustite me da razmislim o tome. U pravu ste. Dopustite mi da vam pomognem. Stavite picu u usta i pravilno zatvorite čeljust. I lijepo. Jupi, uspjelo je. Što misliš? Bilo je ukusno. Što? Ups. Fali ti zub, Jane. Što? Što si učinila? Možda će ova pizza pomoći? Dijeliti? U redu, hvala. Što imamo ovdje? Daj! Čekaj. U redu. I pobjeđujem, juhu. Što je to? Izgleda čudno. Možda bi to trebao pomiješati? Pa dobro, možeš otvoriti svoje. Wow, pogledaj ovu lizalicu. Toliko je ogromna. I tako ukusna. I također je smrznuta. Moja usta. O ne. Nije baš dobro na taj način, ali znam šta učiniti. Pogledaj. Stvarno. Hajdemo napraviti šalu, Jane. Jane, pomozi mi, molim te. Jane, pomozi mi. Što? Tvoj jezik je zaglavio. Pomoći ću ti, prijatelju. Povlačim. Što? Bio je lažni jezik. Uopće nije smiješno. U redu, probaj moj čupa čups. Znam što ću učiniti. Već sam smislila kako ću ga pojesti. Pogledaj ove balone. Tako hrskavo i ukusno. Mogu li probati 2? Ne, nakon tvoje šale. Igrajmo kamen, papir, škare. Tko pobjedi otvara prvi? I ja sam pobjedio. Hajde, nemoj otvarati. Ja sam prvi. Pileći McNuggets-i. Tako su ukusni i vrući. U redu, sada ih mogu probati. Kako ukusno. Tako dobro. Jane, ne gledaj moj nuggets. Gledaj svoje. Već sam shvatio da imam smrznute komadiće. Što da radim s njima? Tvrdi su i hladni. Boli me ugristi. Hajde. Definitivno ih treba ugrijati. Znam što mi može pomoći. Daj mi ga, Phoebe. Tvoja pegla bi mi mogla biti korisna. Daj mi par minuta. Okej, mislim da je gotovo. Ne! Jesi! Gotovo je! Pogledaj! Imam i ja vrući chicken McNugget. Tako dobro! Super trik za život. Mogu li biti prva? Hura, hvala. Imam vafle. I oni su zamrznuti. Hej, odustani od takvog neugodnog hladnog osjećaja. Riješi se maslaca i prestani se smijati. Otvori svoje. Wow, imam ukusne vruće vafle. Kako cool. Moramo ih odmah isprobati.
Super su vruće. Oh, hvala ti, Đane. Ti si dobra prijateljica. U redu, vrijeme je da probam svoje vafle. Tako ukusno i hrskavo. Što radiš, Jane? Hajde, moram ga razbiti. Uspjela sam. I sada, možda probati? Oh, još uvijek neće ugristi. Ljuta sam, ne znam što da radim. Što? Oh, znam što da radim. Možeš uzeti drugi. Ne, ljuta sam na tebe. Stvarno? U redu, podijelimo.